wowe tubasha kubona ububasha bw'umwami mwimitsi. Yakomeje kandi agira ati mwami mwimitsi ujye uturindira mwami mwemyi nakomereka umwomore kuko ubwungo n'icyomoro wamuhaye nibyo twomoza igihe akeneye icyomoro n'ubwungo bye nkawe ujye umuha ibyo mu bubiko bwawe mwami mwimitsi ibyo wageneye abami bimyi nkawe ujye ubimuhana umwete kuko kugwiza ubugiri n'ubugingo kwe niko kuramuka no kuramba kwacu. Ngayo nguko ubwo n'ubutumwa bwa Edouard Bamporiki wahawe imbabazi no mukuru w'igihugu mpera z'icyumweru gishize. Reka duhindura ingingo Jean Daniel muri The Giant Africa batiki bati FMI igiye guha u Rwanda miliyoni 184,900 by'amadolari y'Amerika. Muti nayo kumaze iki ni inkuru yanditswe n'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru binyuranye birimo The New Times igihe n'ibindi aho bikomeza byandika ko ayo mafaranga FMI izaha u Rwanda zifashishwa mu mishinga itandukanye igamije iterambere ry'igihugu irimo n'ijyanye no kurengera ibidukikije. Akora aya mafaranga agomba kwemezwa n'inama y'ubutegetsi ya FMI izaterana mu kwezi kwa 12 uyu mwaka ari mu byiciro bibiri harimo ikinguzanyo zitangwa ku nyungu nto kandi muri iki cyiciro u Rwanda ruzahabwa miliyoni 89 z'amadolari y'Amerika. Ikindi cyiciro ni icya miliyoni 95 n'ibice 9 z'amadolari y'Amerika zifashishwa mu binyuze muri gahunda ya Resilience and Sustainability Facility RSF igamije kurengera ibidukikije n'izindi ngamba zihangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ibi byatangajwe nyuma y'igenzura ryakozwe n'itsinda rya FMI ryagaragaje ko ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka ku gipimo gishimishije muri uyu mwaka turimo wa 2024 bukagera ku 8.3% bitandukanye n'ibipimo bya 6.6% byari byatangajwe mbere. Iyo ngingo nayo tuyiveho maze kandi tunanzurira ibyanditswe ku Rwanda kuri iyi nkuru ivuga yuko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nkuba yakubise abana 3 bavukana bose barapfa. Iyi ni inkuru yanditswe n'umuseke ariko yanagarutsweho na Tarifa Rwanda ayikomeza ivuga ko iyi nkuru ibabaje yabereye mu mudugudu wa Gikumba akagari ka Nyabikenke umurenge wa Bumbogo ku mugoroba wa gatatu w'iki cyumweru ubwo imvura yagwaga ivanzemo n'inkuba. Umwe mu batuye muri ako gace yabwiye umuseke ko inkuba yakubise abo bana ubwo nyina yaragiye ku muhanda akabasiga mu nzu bonyine. Agira ati imvura imaze guhita nimugoroba batubwiye ko umugore wari ugiye ku muhanda asize abana mu nzu yagarutse agasanga utwana inkuba yadukubise. Iyi nkuru ikavuga yuko abana bose bari bafite munsi y'imyaka 10 bavaga inda imwe kandi niwo gusa umubyeyi yari afite. Yongeraho ko umubyeyi w'aba bana nawe yahise ajyanwa kwa muganga kubera ihungabana ryo kubabura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo nawe yemeje ko ibi byago byabaye koko ariko ko bari kuba hafi y'uyu muryango. Ati yagize ati yego nibyo n'abana 3 bapfuye umwe n'uw'imyaka 9 undi n'uw'imyaka 3 undi n'uw'imyaka 6 yabakubitiye mu nzu ibindi turacyabikurikirana. Turacyari mu kiganiro makuru ki mu binyamakuru. Reka twerekeze hanze y'u Rwanda duhereye muri Mozambique aho byavuye mu matora akomatanyije y'umukuru w'igihugu ay'abadepite n'inzego z'ibanze byatangajwe ejo bundi kuwa 4 maze intsinzi ibishyaka Frelimo rigiye kumara imyaka 50 ku butegetsi nk'uko byanditswe na Club of Mozambique, Africa News, BBC News Africa, The Herald, News 24 na The Africa Report. Muri aya matora ataravuzweho rumwe Jean Daniel umukandida wa Frelimo witwa Daniel Chapo niwe watorewe kuzasimbura Perezida Philippe Nyusi usoje manda ze 2. Biteganyijwe ko Perezida mushya azarahira mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha 2025. Ishyaka Frelimo rikaba riyobora Mozambique kuva yakwigobotora ubukoloni bwa Portugal mu 1975 kandi muri aya matora yabaye ku itariki 9 z'uku kwezi kwa 10 niryo ryari yitezwe n'ubundi kugumana ubutegetsi. Komisiyo y'amatora yavuze iki? Yavuze ko Chapo yatsinze n'amajwi 71% yakurikiwe na Venancio Mondlane wagize amajwi 20% akabaho yaratanzwe n'ishyaka Podemos. Uyu Mondlane yari yarabanje kwitandukanya n'ishyaka Renamo ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Umukandida yaje ku mwanya wa 3 n'amajwi 6%. Ishyaka aho ryagize imyanya 195 kuri 250 igize inteko ishinga amategeko. Kuri iyi ntsinzi haniyongeraho gutsindira ubuyobozi bw'intara zose zigize icyo gihugu. Ubwitabire mu batoye bwo bwabaye 43% by'abarenga miliyoni 17 bari bariyandikishije gutora. Ibyavuye mu matora bikimara gutangazwa mu mijyi myinshi ya Mozambique habaye imyigaragambyo yateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bivovoteraga icyo bise uburiganya no kwiba amajwi byabaye muri ayo matora. No kuwa mbere iki cyumweru Jean Daniel
Gisenyi hari habaye imyigaragambyo yo kwamagana ubwo buriganya bwayabayemo. Abashinzwe umutekano bayitatanye bakoresheje kurasa amasasu ya nyayo no gutera ibyuka biryana mu maso. Mu cyumweru gishize abayoboke babiri bakomeye b'ishyaka rya Mondarane barishwe barasiwe mu murwa mukuru Maputo n'abantu bataramenyekana. Hanishwe kandi n'umunyamategeko w'iryo shyaka Podemos, ku buryo ubu ngo hari impungenge z'uko indi myigaragambyo ishobora gutembamo imivu y'amaraso. Abataranyuzwe n'ibyavuye mu matora bahawe igihe cyo kugeza mu kwezi kwa 12 uyu mwaka bakaba batanze ikirego mu nkiko. Daniel Chapo w'imyaka 47 y'amavuko niwe ugiye kuba perezida wa mbere wa Mozambique wavutse nyuma y'ubwigenge bwo mu 1975. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa niwe wabaye uwa mbere mu kumwifuriza ishya n'ihirwe kandi yabikoze mbere y'uko n'ibyavuye mu matora bitangazwa. Duhindura ingingo. Ejo bundi kuwa kane perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yasoje inama y'ihuriro ry'ubukungu rya BRICS yari yabereye mu mujyi wa Kazan mu gihugu cye, maze ahamagarira ko haba amavugurura muri Loni ari umuryango w'abibumbye Xavier. Ni inkuru yanditsweho n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi, twabwiramo nka Global Times, Huffington Post, Politico, The Independent, Bloomberg, New York Times na France 24. Putin niwe wayoboye ibiganiro bya nyuma muri iyo nama yari yatangiye imirimo yayo ku ya 22 Ukwakira no ku kwezi turimo. Yashyigikiye mu ruhame ko hakorwa amavugurura kugira ngo by'umwihariko mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi no mu yandi mashami ya Loni akomeye hongerwemo abahagarariye ibihugu bya Aziya, Afrika na Amerika y'Amajyepfo, by'umwihariko ku bihugu byari byitabiriye iyo nama ya BRICS yamaze iminsi 3. Ibi ngo bizafasha Loni kugendana n'ukuri kw'ibiriho muri iki kinyejana cya 21. Perezida Putin kandi yagaragaje ko kuvugurura inzego z'iterambere z'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibigo mpuzamahanga by'imari byatinze gukorwa. Iyi nama yo muri Kazane yibanze cyane ku ngingo zirebana n'ubukungu, harimo no gushyiraho ifaranga rimwe rizakoreshwa muri uyu muryango wa BRICS. Uyu ni umushinga umaze iminsi ukorwaho, ndetse kuri iyi nshuro Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yagaragaye yerekana inoti ya BRICS ishobora kuzakoreshwa mu bihe biri imbere. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko BRICS igomba gukora ibishoboka byose igashyiraho imikorere yihariye mu rwego rw'imari hagamijwe guhindura imiterere y'ubukungu bw'isi. Abasesengura iby'ubukungu bakavuga iki Jean Daniel? Bavuga ko iyi nama ya BRICS ya 2024 yafatiwemo imyanzuro yo guhangana n'ubutegetsi bw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu. Abitabiriye iyo nama y'Ikazani kandi banaganiriye ku ngingo zijyanye no gukemura amakimbirane n'intambara byo mu karere, ndetse na gahunda yo kwagura ihuriro rya BRICS hakinjiramo abandi banyamuryango bashya. Muri uyu mwaka ariko nta gihugu gishya cyemerewe kuba ikinyamuryango mu buryo bwuzuye muri BRICS. Byakomeje kuba 9 ibiri mu buryo bwuzuye, naho mu buryo butuzuye ibihugu by'ibifatanyabikorwa bya BRICS ni 13. Ibyo ni ibihe? Ibyo ni Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turkiye, Uganda, Uzbekistan ndetse na Vietnam. Igitekerezo cyo gushinga BRICS cyatangiye muri 2006 gihuriweho n'ibihugu bya Brazil, Uburusiya, Ubuhinde n'Ubushinwa, ku buryo icyo gihe iryo huriro ryiswe BRIC ryatangiye gukora byanyabyo guhera muri 2009, bivuze ko hashize imyaka 15 rikora. Nyuma muri 2010 hinjiyemo Afrika y'Epfo rihita riba BRICS igizwe n'ibihugu 5. Guhera ku bunani bw'uyu mwaka 2024 hinjiyemo abandi banyamuryango bashya. Ni bande Jean Daniel? Abo ni Iran, Misiri, Ethiopia na Leta Zunze z'Abarabu. Kugeza ubu BRICS igizwe n'ibihugu 9, ariko hari ibindi bihugu byinshi byasabye kuryinjiramo. Muri byo hari Turkiye, Azerbaijan na Malaysia. Muri iyi nama y'Ikazani hanagaragaye umunyamabanga mukuru Antonio Guterres washimangiye ko BRICS ifite uruhare runini mu kwimakaza ubufatanye mpuzamahanga. Imbere ye Putin yifatiye ku gahanga abo mu burengerazuba bw'isi, abashinja gushaka gupfukirana ibindi bihugu mu ruhando mpuzamahanga no kubangamira iterambere ry'ibihugu bya Aziya na Amerika y'Amajyepfo binyuze mu bihano bitemewe ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigenda bifata, ndetse binyuze no mu ngamba zo kwikingira ikibaba ibyo bihugu bigenda bishyiraho, kandi ngo ibyo byose nibyo bibyara amakimbirane n'intambara z'urudaca. Yatanze urugero rwa Ukraine, aho igihugu cye cyashoje intambara guhera mu kwezi kwa 2 muri 2022. Avuga ko Ukraine yagizwe igikoresho cyo guhungabanya umutekano w'Uburusiya. Ati ntibagihisha umugambi bafite wo gusenya Uburusiya, ariko nagira ngo mbabwire ko bibeshya cyane. Ati baribeshya cyane. Kuva Uburusiya bwatera Ukraine mu myaka isaga 2 ishize nibwo byari baye ubwa mbere Antonio Guterres abonana na Putin amaso ku yandi. Ibi ariko byarakaje Ukraine cyane, maze ihita ivuga yuko ibyakozwe na Guterres ari ugushyigikira Putin mu buryo buteruye, yitwaje ko yatumiwe mu nama ya BRICS. Igihugu cya Venezuela cyashakaga kwinjira muri BRICS ariko ntibikunde, kikomye Brazil yatambitsemo ububasha bwayo bwa veto bwo kubyanga kubera amasini
n'ibyo bihugu byombi bifitanye. Iyi nkuru ya RFI gakomeza ivuga yuko Venezuela yashakaga kwinjira muri iyo nama y'ikazane, kwangirwa gusa na Brazil babifashe nk'ubushotoranyi bukomeye. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Venezuela yasohoye itangazo rivuga ko bari bashyigikiwe n'abitabiriye iyo nama kugira ngo Venezuela yinjire ku mugaragaro, ariko ngo Brazil yababereye ikica amahirwe. Mbese yaritambitse. Iyi minisiteri yakomeje isobanura ko Brazil yakomeje kugendera kuri ndabyanze ariyo veto yakoreshejwe mu myaka myinshi n'uwari perezida Jair Bolsonaro agamije kubangamira Venezuela. Ngo ibi ni ukugaragaza urwango, guhezwa no kutoroherana byimakajwe n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi, ibihugu bitifuza ko Venezuela yagira aho yisanzurira nko muri BRICS. Umubano wa Brazil na Venezuela warushaho kuzamba mu byumweru bike bishize nyuma yo kongera gutorwa kwa perezida Nicolas Maduro, aho abanyavenezuela batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe babyamaganiye kure bavuga yuko amatora atakozwe mu mucyo no mu bwisanzure, ndetse bakongeraho ko yabibye intsinzi yabo. Ibi bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, Brazil na Venezuela byacanye umubano guhera muri 2019 kugeza muri 2022, ahari ku butegetsi bwa perezida Jair Bolsonaro wa Brazil, ariko Luiz Inácio Lula da Silva asubiye ku butegetsi, uyu mubano wongeye kunagurwa guhera mu ntangiriro z'umwaka ushize. Gusa na Lula wagerageje kuba umuhuza mu matora aherutse muri Venezuela, aho yasabaga ko hakorwa andi mashya, ntiyigeze yemera ko Nicolas Maduro ari we wongeye gutorwa. Kimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, Lula nawe yasabye ko hatangazwa inyandiko mvugo ku byavuye mu biro by'itora. Hagati aho Putin usanzwe ari inshuti magara ya Nicolas Maduro yavuze ko yizeye ko ibintu bizajya mu buryo vuba maze Venezuela ikakirwa muri BRICS. Aha ariko nanone ntiyirengagije ko kugira ngo igihugu gishya cyemerwe bisaba ubwumvikane busesuye bw'ibihugu bisanzwemo. Ati ki Jean Daniel? Ati Venezuela irwanira ubwigenge bwayo n'ubusugire bwayo. Dutekereza ko perezida Maduro yatsinze amatora kandi akayatsinda mu kuri. Tumwifurije guhirwa muri byose. Reka dukomereze mu binyamakuru n'ibitangazamakuru birimo The Moscow Times, Le Monde, Times of India, Daily Mail, RFI, The Guardian n'ibindi bitandukanye, ho byanditse ko Vladimir Putin yatangaje ko umubano w'igihugu cye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzaterwa n'izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'amatora y'umukuru w'icyo gihugu azaba mu ntangiriro z'uko kwezi gutaha kwa 11. Ibi Putin yabivuze ejo bundi kuwa kane, aho yagaragaje ko ashyigikiye uburyo umukandida Donald Trump avugisha ukuri kw'impamo, akavuga ibintu uko biri nta kubica ku ruhande. Putin ngo yanyuzwe n'uburyo Trump afite ubushake bwo kugarura amahoro muri Ukraine. Putin ati kumera neza ku mubano w'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ayo matora bizaterwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibaramuka buguruye amarembo natwe tuzayugurura. Mu gihe bazaba kandi batabishaka nta mpamvu natwe kwiruhiriza ubusa. Kubirebana n'amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump wabaye perezida wa 45 w'icyo gihugu muri manda imwe y'imyaka 4 yamugejeje mu kwezi kwa mbere 2021 nyuma yo gutsindwa na Joe Biden mu matora yo muri 2020. Azongera atangire manda ya kabiri ahagarariye ishyaka rye ry'aba Republican. Azaba ahanganye n'umudemokrate Madamu Kamala Harris usanzwe ari vice president ku butegetsi bwa Joe Biden. Trump na Harris ntibabona kimwe intambara yo muri Ukraine. Harris avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza gushyigikira Ukraine kugeza ahitsinze Uburusiya, naho Trump akavuga iki Jean Daniel? Akavuga ko atinze kugera muri Presidence White House, ubundi agahita hagarika ubufasha bwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziha Ukraine muri iyo ntambara. Reka dutegereze uko abanyamerika bazakemura impaka, turebe uzatsinda hagati ya Trump ndetse na Harris. Nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo, Ubuyapani nabwo bwagaragaje impungenge butewe n'amakuru habugeraho ko haba hari abasirikari ba Korea ya ruguru boherejwe mu Burusiya kugira ngo bitegure kuzajya kurwana muri Ukraine ku ruhande rw'ingabo z'Uburusiya. Uko byanditswe na Le Monde, La Croix na RFI, ejo kuwa gatanu nibwo umuvugizi wa guverinoma y'Ubuyapani Yoshimasa Hayashi yavuze ko byaba ari ikibazo gikomeye mu gihe koko abasirikare ba Korea ya ruguru umuturanyi wabo baba baragiye gutera ingabo mu bitugu bagenzi babo b'Abarusiya. Yongeyeho ko ibi byagira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere gakikije Ubuyapani. Uyu muvugizi kandi yanongeyeho ko abo basirikare ba Korea ya ruguru baba bagiye kuba banyamwongera bibi muri Ukraine. Ejo bundi kuwa kane nibwo Ukraine yahamije ko abo basirikare ba Korea ya ruguru boherejwe ku rugamba rubera mu gace ka Kursk ko mu Burusiya. Kuri wa kane kandi abadepite 397 b'Uburusiya bemeje ku bwiganze busesuye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano hagati ya Korea ya ruguru n'Uburusiya. Ayo masezerano hagateganya ko buri gihugu cyatabara ikindi mu gihe cyaba gitewe n'umwanzi. Mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa 11 aya masezerano azasuzumwa n'abasenateri mbere yo gushyirwaho umukono na perezida Vladimir Putin. Hagati ariko Korea ya ruguru yateye utwatsi ayo makuru yuko abasirikare bayo boherejwe gufasha Uburusiya, ivuga yuko ari amakuru y'ibihuha y'ibinyoma adafite ishingiro.
uyihagarariye muri Loni kandi nawe yabishimangiye avuga yuko bafite ubwoba bashatse babushira kubera ko bari kwikanga baringa. Ni mu gihe ariko mu minsi ishize umuvugizi wa Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Korea ya Ruguru yohereje mu burasirazuba bw'Uburusiya abasirikare bayo kabuhariwe ibihumbi hafi 3 kujya kwimenyereza ikirere cyo muri ako gace. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikemeza ko amakuru yari yabanje gutangwa na Korea y'Epfo aho yavugaga ko abasirikare ba Korea ya Ruguru bari mu Burusiya bagera ku bihumbi 12. Perezida wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol nyuma y'ibyatangajwe n'inzego z'ubutasi za Ukraine ejo bundi kuwa kane yatanze imbuzi avuga ko igihugu cye kitazicara ngo kirera amaboko mu gihe umuturanyi yohereje abasirikare mu Burusiya. Yareruye maze avuga ko nawe yiteguye kwigana ubushishozi uburyo Korea y'Epfo yakohereza intwaro muri Ukraine. Reka ibyo tubireke Jondoniye. Perezida wa Taiwan Lai Ching-te ejo kuwa gatanu yararahiye arirenga avuga ko nta santimetero n'imwe y'ubutaka bazigera bemera gutwarwa n'Ubushinwa nk'uko byanditswe na RFI ndetse na France 24. Ibi Perezida Lai Ching-te yabivugiye mu ruzinduko yagiriye mu birwa bya Kinmen, bimwe muri byinshi bigize Taiwan, bikaba biherereye ku ntera y'ibirometero 5 gusa by'umujyi wa Xiamen mu Bushinwa. Yasuye ibyo birwa bya Kinmen nyuma yaho kuwa kabiri w'iki cyumweru ingabo z'Ubushinwa zikoreye imyitozo ya gisirikare mu mazi agenzurwa na Taiwan, ibyo yise kubiyenzaho. Kwa kane ingabo za Taiwan nazo zakoreye imyitozo muri ayo mazi mu rwego rwo guha gasopo Ubushinwa dore ko zarasaga amasasu ya nyayo. Muri ibyo birwa bya Kinmen, Perezida Lai Ching-te yanahizihirije isabukuru y'imyaka 75 ishize abo yisaba kunda gihugu ba mu gihugu cye batsinze ingabo z'abakomuniste zari zikuriwe na Mao Tse-tung. Icyo gihe ngo barwaniye muri ibyo birwa bya Kinmen. Tariki ya mbere ukwakira 1949 nibwo abakomunisti ba Mao bavanyeho ubutegetsi bwari buyobowe na General Chiang Kai-shek buhungira mu birwa bya Taiwan, aho icyo gihugu yakise Repubulika y'Ubushinwa anakibera perezida mu gihe cy'imyaka 25 uhereye mu 1950. Nyuma rero yo kwirukana General Chiang Kai-shek, Mao Tse-tung yahise igihugu akita Repubulika Iharanira Rubanda y'Ubushinwa. Ubutegetsi bwe bwaranzwe n'ishyaka rimwe rukumbi rya gikomuniste kugeza n'amagingo ye. Iyi nkuru yanzura ivuga yuko Ubushinwa bukivuga yuko Taiwan ari imwe mu ntara zayo kandi ko nibiba ngombwa ngo buzakoresha ingufu za gisirikare kugira ngo buyisubize. Ni mu gihe Taiwan itabikozwa ikavuga yuko nayo yiteguye kurwana ku busugire bwayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zivuga ko zishyigikiye igitekerezo cya Taiwan cyo kwishyiriraho ubutegetsi buyibereye kandi ikanigenga nk'ibindi bihugu byose. Aksavera, umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu, yabwiye abitabiriye inama ya Cogamu yo muri Samoa ko nta muntu n'umwe ushobora guhindura ibyahise. Ni inkuru yanditsweho na BBC News Africa, Daily Mail, Africa News, NBC News, CNN na Reuters, aho bivuga yuko uyu mwami Charles wa gatatu yavuze ko igishoboka ahubwo hari uko abakuru b'ibihugu bakwigira ku mateka bagashaka uburyo bwo guhinduramo ibintu bituma ubuzima bukomeza kujya mbere. Muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza, hari bamwe mu bakuru b'ibihugu bifuje ko hatangizwa ibiganiro byo kureba niba Ubwongereza bugomba kwishyura impozamarira ku ruhare bwagize mu icuruzwa ry'abacakara bavanwaga ku ngufu muri Afurika bakajyanwa muri za koloni zabwo ku mugabane wa Amerika. Ubushakashatsi ntiburemeza umubare nyakuri w'abirabura bajyanywe batyo muri Amerika, ariko imibare icishirije ivuga ko bari hagati ya 10 na 15 mu gihe cy'imyaka 400 ubwo bucakara bwamaze. Reka twanzure ikiganiro cya none Jean Daniel, tucyanzure dute? Turagisoreza muri inkuru idasanzwe ivuga ko mu gihe ababyifuza baba bari benshi, Musenyeri Pascalis Bruno Siukur, umwepiskopi wa Bogor muri Indonesia, yivanye mu mubare w'abazashyirwa mu rwego rwa Cardinal mu muhango uteganyijwe tariki 7 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Ni inkuru muri Vatican News ikomeza ivuga yuko umuvugizi wa Vatican kwa Papa Francis yatangaje ko uyu mwepiskopi Pascalis Bruno Siukur yasabye ko atagirwa Cardinal nyuma yo kwemezwa na Papa Francis muri 21 batahiwe kuzashyirwa muri uru rwego rw'abakaridinari. Nyirubwite Pascalis Bruno Siukur avuga ko impamvu yabimuteye ari uko yifuza gukomeza kwitangira umuryango w'Imana nk'umusaseridoti n'umwepiskopi aho kurangamira ibyo yisi cyubahiro cyo ku isi. Iki cyemezo cya Musenyeri Pascalis cyatunguye abantu benshi kubera ko kuba karidinari ari urwego rufatwa nko kuzamurwa mu ntera muri Kiliziya Gatolika. Hari abamushimiye kubera ubwiyoroshye no kudakunda ubuyobozi ndetse no kwita ku ntama yaragijwe. Hari kandi